بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tugenda maaso n'ekitabo kyaffe eky'ekitiibwa ekiyitibwa buku Iqra, era nga tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala ateeke mu abo abayiga Quran ate ne bagisomesa abalala. Allahumma amin. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون wala hum yahzanun. Buli wabagenda okuyimirira empere zino ozikyusa, fataha nefuka sukun oba kasra nefuka sukun oba dhamma nefuka ki sukun. So tugamba nti zanun wala hum yahzanun. Kitegedde? ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sura ki eyo? Ebigambo biri mu sura nyingi by the way, naye kati ebyo nga biri awo biri mu Suratul Bakara, aya eyo ya myaka ye ya 62 egamba nti inna ladhina amanu walladhina hadu wassabiin. No, egamba etya? إن الذين آمنوا والذين هادوا ندى سبحان الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. aya wetu welindowooza wesisobeza mukatini ne sala ansasire ya rabbi. So nagamba kino ekitabo kirimu ebigambo byonna ebiri mu Quran wallahi. Naam. Tuli wano. Wala yauduhu hifdhuhuma. Ekigambo kino kinzijukizza abantu abasoma Ayatul Kursi. Ayatul Kursi eyo mulaba wano musomawo bubi. Wano abasinga wano basawo ddaali ne bagamba nti wala yaudhuhu, naye eri ddaali wala yauduhu, udu so si udhu. Kitegedde? wala yauduhu hifdhuhuma wala yauduhu hifdhuhuma. Kitegedde? Tuli wano. ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء. لا آية مندوزة. ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء. تدي وانو. يعلم ما بين أيديهم. يعلم ما بين أيديهم. يعلم ما بين أيديهم. يعلم ما بين أيديهم. aleka nti pichi ya rabbi agenze wa
وأتوني مسلمين وأتوني وأتوني مسلمين نوغايتي بوبو يميليا ونتيخا وسكو نوغانتي وأتوني مسلمين وأتوني banabi basinga obungi in fact banabi bona sabasinga obungi sabala ansonyi wawo banabi ba Allah subhanahu wa ta'ala bonna basabanga Allah abatte nga basiramu wallahi era abasisinkanye abalongofu abakulembera banabi banaabwe ekitegedde mujana era naawe iziddwa z'obusaba nkitegedde bonna basabanga Allah bafala baki abasilamu abattire kubuki kubukkiriza leka abasilamu musajja aleka kipisono bannange akitaganya okuvawo aganya okutuviira saba Allah amutugirewo aleka agenze naam وأتوني مسلمين tukomawo insha Allah tabaraka wa taala tugenda ate mudawusi yaffe ejokudako barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir programu yaffe kyagenda maaso eyokubeera nga mwana watu tunoonya obuyambi bwa kamera nga 3 then ne laptop ey'amaanyi ne desktop ey'amaanyi ne atem enungi ate mwana watu tukole omulimu guno gwena gutuyisaawo ya mulkiyama gwe mulimu gwokka tusobola wa Allah subhanahu wa ta'ala so 0784 16548 ne 0703 574535 0752 02 13 17 ne 0761 02 07 23 بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته